We have heard the gospel sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Second. While feet on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing you islands of Hawaii, echo back you ocean caves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. There's stanza now. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Shout it brightly to the gloom when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. That's now. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. And all God's people say, Amen. Amen. Our second song, Love Lifted Me. Ready now. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Could help, love lifted me. Second, ladies. Oh, my heart to be my Amen. ever to be my free. In his presence, rest and sleep, where his face is seen. Love so mighty and so true, his love so strong, faithful love is Amen. All together now. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Third man. Souls in danger, look above. Jesus completely saves. Amen. He will lift you by his love out of the angry waves. He's the master of the sea. Billows his will obey. He, your Savior, wants to be today. All together now. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted
lifted, may na kami suot tayo mat kakabsat. Nag-smile, smile lang tayo di kaabay tayo. Amen? Okay. So our third song is Standing on the Promises. Ready now! Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Chorus now! Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Second stanza. Standing on the promises that cannot fail, when the holy storms of doubt and fear assail. By the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third, standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Chorus now. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Fourth stanza. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Say amen on that blessing yung kapsat. Amen. So let us sing our last song, Count Your Blessings. Count your blessings dito. First stanza now. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God had done. Man on the second, please. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Bigsan tayo. Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. All together now. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings, see what God hath done. Ladies now. When you look at others with their lamps, Amen. that Christ has promised you is well controlled. Count your many blessings, money cannot buy. Your reward in heaven or your home. Chorus now. Count your blessings, name them one by one, count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one, count your many blessings.
blessings, see what God hath done. Last stanza now. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Amen. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Praise the Lord for that singing. May we call on Priest Sherwin to lead us in our Bible reading. Please get your Bibles. Amen. For that song, count your blessing. Blessed to see another month. Amen? Umuna nga Domingo kapsa di bulan iti Setyembre. What a blessing kapsa. Before that kapsa, I have something funny to say kapsa. Amuyo ka sa bali tirik na kapsa no dete sikat may paayan. Sa bali matirik na kapsa no sika iti agi paay. Amen. Ngem iti biyang ko kapsat ka at problema ka kapsat no ni bakit ko ti agi paay kanya kapsat. At problema kasi hindi last year malagip ko kapsat. Christmas di ja kamuno dagura na kanya kuno permi nga ungot ka. Amo ta ka basbasula. Ket intiro ng kanya detay keso de bola. Baktan naliklikak ka kapsat. Tapos iti New Year. Amo iti ham. Yung mas di imbagdag na kapsat or ebe, di kitay round nga prutas kung kunatayo. Mansanas, grapes, magtanalingak nga agligi kapsat. Tapos idi Valentine's Day kung kuna di kitay unbeliever, aldaw di kitay puso. Intiro na kanya kapsat di flower base. Bagta da sabong na. Di pagdandanagak pagbudbut nga kakapsat tunubigat. Labor Day. Baka itiro na ti martilyo men lansa ka kapsa. Baka jak makaliklik tong bigatin kapsa ti martilyo kan lansa. Amen? Amen. So let's look what the Bible says about work. Amen? Naraksak na itong bigatawan ti trabaho, Labor Day. Open your Bible in the book of Colossians kakapsat. Let's see what God says about work. Colossians chapter 3 kakapsat. Talo lang nga verse, beginning from verse 22 hanggang 24 kapsa. Colossians chapter 3, 22 hanggang 24. Basahan tayo aming kakapsa, amen? In verse 22, this is what the Bible says. Ready, begin? Servants, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Iyay tayo ti deti nga malungkot aramid. Amen? Kat ning papusamot lang kakabsat ti panangaramid tayo dito. Amen? Amen. Nagtumok tayo nga kakabsat. Akidim tayo. Tayo ti panagkararag iti Apo. Let's pray. Amami ken Diyos mi nga nailangitan. Apo, madaydayaw ka. Madaydayaw itinagan mo. Nagyamang kami Apo iti pribilehyo nga aglukeb Apo iti Biblia. Ket may basa Apo dagiti nga sasaom iti nagtetingan mi Apo ti dito nga kagimungan. Una Apo nagsayaat nagimbaglo unay iti agdayaw king ka iti sao. Agdayaw king ka Apo babaen iti panagkangkanta kas tinaramid mi tatay. Ngem aday ti may sa Apo nga pagdayaw king ka Apo nga kaduan kada kami kat mabaybayan, ken malipatan Apo. Isu deta Apo iti panagaramid, panagubra, panagtrabaho.
As a Christian, we should realize, dear God, nga itrabaho nagkapuking kawapo. At aming kami iti deti nga kagimungan. Ada po iti trabaho na wenno agububrawap. Yet Lord, thank you for this challenge and admonition that we receive from your word. Nagdagop iti amin nga aramiden mi, trabahuin mi apo, masapol nga ning papuswan ang may paaiking ka, kitsan apo, kadagiti tao. Kada ito apo nga saom, impabigbig na apo kada kaming ipatag iti trabaho, awan apo ijay klase wenno kita apo iti trabaho nga kada kami. Ludikat da kami mismo apo, no kasanumi, na may pakita, may parangaran, itipatek dagiti apo nga aramiden mi. And thank you, O Lord, iti agtultuloy apo Diyos nga panagtrabaho iti biag, iti tumunggal may sa kada kami. We praise you, Lord, that you are a working God. Orepay apo iti biyang tay aitin mi nga pastor, iti diagsarday apo nga ayat, naragsak, ken anos na apo Diyos, nga mangmin-minister kada kami, kada kiti sasaom, orepay Lunes na apo iti Pilipinas. Yung kastamot apo kada kiti nakaskas daaw, nga aramidom iti HBBC Ministry. Iti kalman na isibron apo, iti garads nga pagdaydayawan, ken ka, that bigbigan mi, aramid mo apo dagitoy, kit nakaskas daw kadagiti matmatami. Kastamot apo, iti Santo Espiritu, agyamang kami itaktul-tuloy, na panakikadana kada kami apo, every service that we have, O Lord. Kit dawatin mi apo Diyos, iti palaigi, panakabalin, ken bendisyon manan nga ipay mo apo, iti aramid mi, iti deti nga, malam, pakaw na kami apo, tapno di kasta, agtultuloy apo nga nabalaigi deti nga aramid. Bendisyon namot apo, ti atin mga pastor, iti nagpintas nga mensahe nga, nagkapukeng ka apo, ing kabil mo iti puso na, dawatin mi apo Diyos, iti wisdom, boldness, and ateran sa apo. Kastamat ti biyang mi apo, ngagdingag, ikana kami iti, inapakumbaba apo ti puso, and panakaawat apo kadagito yung sasaw. Thank you, Lord, for the gift and privilege of working for you, kan kaditi nga sa tulungan na kami apo kadagiti pagtrabahuan ng patalik mo, na makita da ka o apo Diyos, may parangarang apo ti kinasasinom iti panagbiag mi. Kan thank you apo Diyos, ta iti kiret kinpig sang ipapay mo apo, alang nga agpaay kadagiti, agserbi kada kami kadagiti ng patalik mo nga trabaho, no di kat makatulong apo nga nananay, iti ministry ken iti trabaho. At kadagiti apo nga ada iti trabaho, ng patalik mo kada kami, kararag mi apo nga, you may find us faithful, kan kas naimbag apo nga mga iwan, kadagito'y apo nga kita iti parabon. Pamtiglora ken pa nakaidayaw apo, pagsiatim ti Diablo nga kabuso, ipagayta mapo ti matungpal ti deti nga malam. Amin dagiti dawaten mi, tinapatinganaga na po mi nga Jesus. Amen. 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 Tuwa tayo kakapsat. At medyo alanganan nagtatakapsat in behalf of Preacher Glenn. Kaya kamuno pinagkadwandak ni Brother M ken Brother John Ray. Kasi kaman lang iti agsarita agsaw kunada itatagagundaway kapsat. But thank you for this privilege kakapsat. Amen. You know, ada dua kakapsat nga napintas nga wagas nga mangipakita iti ayat tayo iti church. Umuna kakapsat, be present. Amen. Praise God, iti present siya dito mong galmesa kada tayo iti dete nga malam palakpakan tayo iti apo. Amen. Kahit to kapsat nga acknowledge sen can recognize in kapsat. Adu tayo kapsat, jaka muna do oras tayo but let's recognize one by one kakapsat dito kanawang ko. Tinataraki kapsat ani Brother Sam. Welcome Brother Sam. Amen. Dito'y Senator itinaglabas ni Senator Biazon. Ni tatakilyo ka sa numalagip niya ni Biazon karupruba na di nga nakakaingas da. Ano nagbaling iti kinataraki na kapsat ni tatakilyo. And then digiti agasawa kapsat galang family ni Brother Lawrence and Sister Jen, ni Auntie Romana,
Dagiti ag best friend kakabsat ni Yasmina ken ni Charlie. Kasama diti pamilya kabsat ni Preacher John Ree. And the kids kabsat ni Timothy ken ni Mateos. And then dito left kabsat ni ever beautiful Sister Minda. Amen. Amen. Blessing. Amen. And then ni Sister Amy. Praise God. Then ni Auntie Cheryl kabsat. She's with us. Maday-dayo ti ako. Uy, naayat kinaanos nga nanang ko. Sister Cora. Amen. Ni ti pamilya kabsat ni Tita Romy. Ni Tita Grace. Kanagita anak na ni Brother EJ. Ken ni Nathaniel. Then ti pamilya ni Brother Florante. Ni Sister Pergeline. Ni Nana Erlinda. Ni Ezekiel. And dito inanumo nga pamilya kabsat, ipatpatgak nga asawa ni Sister Margie, ni Zemira, ken ni Ansley. Iti banyer kabsat, dito tumutukarte sa BBC Ministry. Amen? Ni Preacher M, ken ni Tito Danny Velasco. Palakpakan tayo, madaydayo ti Apo kabsat, iti commitment da para iti Apo, tapnon naragsak kinabalig iti servisyo tayo. Kasama dito AVM Ministry. USRN, let's congratulate Sister Shelly. Amen? DJ tipud no nga blessing kakabsat kasi DJ blessing nga na-receive na mai-align na kakabsat iti ministry iti Apo. Amen? Nagpinas di ko na ni Pastor Probe na daumay nga bendisyon iti Apo king ka talaga nga deti panpanunutin ti Apo nga pangaramatan dito nga bendisyon para iti ministry. Amen? So dagiti agbalay kikapsat DJ ko mati umuna nga mabigbig tayo na dati blessing tayo. DJ may connect tayo. Di panagyaman tayo ti Apo, di panagserdiken, panakaaramat na. Amen? Ken future nurse mo, palpalubos ti Apo ni Sister Ernaline kakapsat. Karkararag tayo mo dito nga kapsat. Umad-adulti nurse ng kakapsat, baka may patagdar na dito hospital. Ha? Pasabo na damot ti engineer. Amen? Kada daduma pa kapsat, kada teacher kasapulan tayo mo. Kasi no adultiners kapsat, kasama sasakit tayo amin kasi awan mo ko to brother kapsat, no sasakit. Kasama ni Sister Lisa May kapsat. Amen? Besan tumanan dating of future nurse. Alubos tayo po kapsat. What a blessing. Kad may kadwa kapsat nga kunak nga way na panagayat tayo i-teachers kakapsat, hanalang be present, but number 2, be pleasant. Amen? Naragsak kayo man lang kakabsat, amen? Tumagdar din nga rin, takantaan din, di welcome song tayo, naragsak ka kita. All together say, naragsak ka kita, maling maray ka, hintay panagdaya, kemi Yesu Cristo, di dawat ko na po, panahon natin ka, ken maring na kumati, ayati ako. Hanggang pangadwain ka kumablaw, ipog ka mo namin makipagkararag, isagot di ako, ketan na karaga, ipeg sa tayo nga ro, nagyamang once more. Naragsak ka kita, nga di maray ka, intay panagdaya, ken ni Yesu Cristo, di dawat ko na po. Marik ng kumati ayat diya hangtag pangadwain ka kumablaw ipog ka mo damin makipagkararan isagot diya ko ketan at karagwa ipek sa tay nga rurag yaman ka mapo ipek sa tay nga rurag yaman ka mapo ipek sa tay nga rurag agyaman ka mabu. Yung kastamor kapsat, hindi nakapsat nga dahil di Zoom. Nakita tayo mo dito tayong kapsat. Amen? Malipadag mga anyway, God ever present naman every Sunday. Di jay tinasisira kapsat. Amen? What a blessing. At tuwating nga rin ng kapsat. Amen? Amen. Amoy kapsat. For Christian, birthday kakabsat is a time to celebrate God's gift of life. Amen?
Ipalagip ka na rin kabsat nga amin nga biyag nagkapo kinayapo Diyos. So, tidating nga gondaway kabsat, acknowledge tayo, recognize tayo, digiti birthday celebrant, iti September. Kasamot iti wedding anniversary kabsat. Yaman tayo iti gift of marriage. Amen? Tumagda naman kabsat, digiti birthday celebrant iti September no adda. Amen? Amen. Ni Nana Erlinda. Amen. Sika ba Lisa May? O, Lisa May. Sister Shelly. Yasmina. Okay. Wanang kakapsat? Anniversary. Anniversary kakapsat. Amen? Awan anniversary. Awan nakapanunod nga kasariti September kakapsat. Okay. Amuyo kakapsat. Damak ko lang dito kakapsat. Kadagiti ka nag-birthday di September. Awan budget na kakapsat. Saka may santo di paala. Tuno maudi nga Domingo. Amen? Patlak tayo man ang kapsat ng Domingo. Amen? Palakpakan tayo kapsat. Amen. So, I request Pastor Pruvi kapsat na i-bless na kinikararag na digiti birthday celebrant. Amen. Sino nag-birthday? Shelly, September. Tell us your birthday. Check. 21, Pastor. Oh, Sept- getting my... Yeah, go ahead. Sige. September. September 21 po, Pastor. Amen. Kabit kay kini Pastor Jun, ha? Okay. Next. September 18, Pastor. September 18. Baka na ka dyan. Amen? Sister Liza. Lisa. Okay, ni Lisa. Alright. Sige na tanong. Yasmina Pastor, September 12. Oh, ni Yasmina. Okay. Nana Erlinda, September Sorry. 23, Pastor. Nanay Erlinda. Ni Ishan, September 8. Awanin kapsat. Ni Sister Mary Vic. Kapsat na. Oh, ni Sister Maribik 19. Pastor, 19. 19. Oh, okay. Praise the Lord. So, ni Nanay Erlinda, Sister Marivic, ni Shelly, Yasmina, ni Lisa. Ni Ishan ba, Pastor? Ni Isian Pai. Oh, amen. Okay. Praise the Lord, kakabsat. Manayunan manan iti tawon nga pa nagserbi iti Apo. Amen. Okay, let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Agyaman kami, Apo Diyos, iti gift of life. Nang nangruna, Apo, iti presensyam, iti biyag mi, because it really makes the difference, dear God. Kaya tigiti kakabsat, ikararag ko idang agkasangay. Itang bulan September, ni Nanay Erlinda, ni Shelly, Asian, Yasmina, ni Lisa. I pray, Lord, kastabi kay ni Sister Marivic, that you would continue to sustain them with good health and provision for their needs, blessing for their families. And nang nangruna, Apo, iti panagserbida, Apo Diyos kan ka. Sapay kumata na rub-rub-rubpay, iti bara, iti pamatida, ken panagayat da, Apo kan ka. Continue to keep them, preserve them, protect them, and your hand be upon them always. Continue to bless our service this afternoon, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, kakabsat. Kas pa nagpatuloy tayo. Abuya, kin may matangan tayo, kakabsat. Ito is BBC Sela.
update lang kakabsat. Teacher Glenn, at this moment, nagbiyahe da nga mapanapari kakabsat. Amen? Itutuloy nga kararag ida, di magasda, ijay Claveria Baptist Church kakabsat. Oh, what a blessing. Amen? Let's continue to pray for him kakabsat. Tinabadbating aldaw na iti inabulmen iti apo nga may plaster na dagito audio kakabsat kada system para kada ito nga may itong panaka idedikara iti church kakabsat. Amen? Alright, at this moment, amoy kakabsat, one of the primary reason where we come together in the place of worship is to hear God's word. Amen? Nakasaganan kakabsat to hear God's preaching. Amen. Kung daway nga kakabsat ti apo ngagsao kada tayo, kung daway tayo ngagdinig kakabsat. So may kulang Pastor Pruby to preach to us the word of God. Okay, thank you, Brother Erwin. Napintas ka na nasayat launay nga panakaiturong. Dito'y gimong tayo itang malem. Aloha kada kay amin, dita isla ti Hawaii, islands of Hawaii from the Big Island. Sister Luisa, Maui, ni Tito Moises, kini Tita Teresa. Talaga nga nakabongbong Marcos ni Tito Moises, in red. Ken kastamat dita Oahu and every one of you watching on YouTube. Good morning if you're in the Philippines and good afternoon to all of you who are in Hawaii and in the US. Praise the Lord kakabsat idikalman. Nakita yu siguro kadaki nga nagbuya ket insibrumin nga inusar deti building tayo. Ngem ije pelang first floor de garahe. Ket madaydayo iti apo kakabsat, our members were so excited nga imay nakigimong idikalman. Adupay ti sana nakaumay, but we had a good number of folks who came yesterday morning with excitement and joy and gladness in their hearts that we could finally use the building. And madaydayo pa iti apo kakabsat, talagang makita ti ima, ti panaggunay ti ima ni Apo Diyos. Amen? Kadagiti ministries tayo. Nangruna kadagiti outreaches. Numan pa'y na-cancel, idi Sunday afternoon, di kalman ti malem ditoy, digiti outreach tayo ti Karuan. We were supposed to have a Bible study in Karuan. And in Vintar, mag-Bible study dapat ni Pastor June, ngem saan nga nagtuloy ka po iti panagtudtudo na. But nevertheless, ikarkararag tayo man kakabsat iti prospect nga mangrugi tayo. Iti outreach tayo, iti Batak through the Mariano Marcos State University. Ket adadan digiti sumagmamano nga plano tayo ken steps nga aramiden tayo. Kakabsat, basically, deti may isang ubing nga agbasbasad toy, magbasbasad jay, agdo-dorm. Ket kunana kanyak, pastor, nakasaritak di mismo nga head ijay dormitory ti MMSU. And there are about 300 nga agyagyan nga ubing sa jay. Ket kunakano day jay head, yam amok ta pastor yo kunana, isod nag-speak di baccalaureate service. Ket kunana, ure inaldaw kay ngumeg Bible study, kunana kano kakabsat. What a blessing. Iso nga probably tomorrow night or the following days to come, ket mapang kami ag Bible study di dormitory kakabsat ije Batak. Ti pagsayatan na ije dormitory surrounding that area ket iso ti ayan di housing dagiti faculty. Iso nga napintas iti panangurnos ti Apo dagiti amin nga sitwasyon, di pa nag-speak ko ket naging matunog ang ating pangalan sa mga teachers. We gain their respect and praise God for that. Iso nga ipag-pray tayo man kakabsat. And hopefully soon, we could be able to meet the university president. Tigayang president dita MMSU ni Dr. Shirley Agropis, ket very close iti relationship na kakabsat, iti family ni Ma'am Bernadette, nga asawa ni Preacher Glenn. Because the father na nga police, the father da Ma'am Bernadette, ket isot kas lamay sa nga guardian wano nakigigyanan ko natin manlanganan ni Dr. Shirley Agropis.
iso nga naasidagda kakabsat. In fact, last week, nagpasyar ni Preacher Glenn kini Ma'am Bernadette kat na-meet da ulit ni President. So, the President is from Apari, taga-Apari mo ti pamilya da Ma'am Bernadette. Iso nga napintas amin ti panangurnos iti Apo kakabsat. In His time, indeed, God has made everything beautiful. So, pray for this opportunity. Very timely, dete devotional, idikalman, no nakita yung kakabsat, ay nagposak kat late last night di Pilipinas, may panggap iti courage nga manggundaway kadagiti lukatan ti Apo nga ridaw, nga may kasaba tayo iti ebanghelyo iti Apo. Deta ti kadaklan nga ragsak tayo kakabsat as Christians, as a church, that we see many souls getting saved, coming to Christ, growing in their faith, churches are established, outreaches are started. Digita kakabsat iti joy tayo because deta ti calling tayo, commission tayo, habang nga datay iti rabaw iti daga. Amen? If you go off center from that mission, then you are not fulfilling God's purpose for your life. Awan serbina kakabsat. You are only existing for yourself and never living your purpose for the glory of God. So nga, let's pray together. Let's continue to partner together. Amen? Kahit ikarkararag tayo nga agpatpatuloy iti guidance ti Apo, deti building project tayo, nga ni Malpasan. We are now 85% to completion, deti building tayo. Several things that I would like to update you with the building. Madama kakabsat iti panakaaramid dito pakaiyakaran ti baro nga AV ken studio tayo. Right now, I am here at the studio. Naaramid deti kakabsat before nga nabagbag deti kapilyate idi. Kastamot deti broadcast room tayo. But this will be transferred to the annex, the third floor. So, pray for guidance. And then, this week, hopefully may install tayo sprinkler tayon. And then next week, sumangpot ti elevator. Maubramot tan deta stage. If you can picture in your mind. Anapay. Ken the mga finishing touches kakabsat. Hopefully, in 3 weeks time or 4 weeks time, a month, by the grace of God, first week of October, ket 95% to completion na tayo. Okay? So, ipanalangin niyo ang lahat ng mga ito. Alright? And pray for the health of Pastor John, that God will continue to sustain him. Talaga kabsat, makita mi ti panangitid na ti biyag na at bagina nga permi nga paaramat, kakabsat. Ngem, umay di pa nagkapsot. So, continue to pray for his health and his strength. Amen? Okay, so tumakdir tayo nga ron amin kakabsat, awan ti malagip ko nga update tayo, but let's open our Bibles to the book of 1 Peter chapter 1, verses 6 to 8. Why God allows troubles and problems. Now, idi agbasbasak ti Bible College, gaputa I was very young, very aggressive, and always very positive in my thinking. Kaslahan ko kayat idi kakabsat nga dinggan kan saritaan iti lesson maipanggap ti problema, maipanggap ti trials, ti panagbiag. I only wanted to talk about goals, about good things, about blessing. But I realized kakabsat nga iti panagserbi iti Apo, ti biag tayo nga kas anak iti Apo, the Christian life is not trouble-free. And unless nuhan nga naisagana, dagiti mindset tayo, na-realize kung anuhan na may isagana ti panunot mo, nuhan na husto dayjay mindset nga daken ka kakabsat, no, pairalam ti lasag mo, pairalam iti sarilim nga ugali, pairalam iti bukod mo nga panunot, imbes nga haan nga jisao iti Apo kakabsat, iti pairalam iti biyag mo, then the problem will surely harm you. DJ supposed to be nga pa nag-develop mo kakabsat ket mapaltar hanggang ag-develop. So, you will realize that you go over the same problem. May stumble ka the same problem time and again. Unless you realize nga DJ nga paka-istambolam, imbes nga paka-istambolam,
agbalin ko mga blessing kan ka. But you have mo na learn, kakabsat, DJ ipas, isursuro iti apo kan ka, nakita kabsat, nga nuham mo masursuro, nuham mo ma-learn, di sursuro ti apo kan ka, you fall and stumble with the same problem time and again. Until kakabsat nga ma-learn mo, di sursuro ti apo kan ka, that even if the same problem comes, it becomes a blessing to you. Nawatan nyo kakabsat? So, if you get offended with the same thing time and again, maybe it's not the problem that is the problem anymore. Maybe there is something God wants to change in your life. Okay? 1 Peter chapter 1, verses 6 to 8. The Bible says, everybody, shall we read? Wherein ye greatly rejoice. Now, look at that statement. Greatly is a adverb. Okay? Nga nang kakabsat iti anag dayjay kunana nga rejoice. Mayat dayjay agrag-ugan Ngam kunana ket greatly. Anang paggapuan na kakabsat daytoy nga naindaklan nga pagrag-uan tayo. Though now for a season, if need be, tiya pagkanito, gaputa kasapulan kunana. Kahit nga sawan, halang gayam kakabsat nga food, shelter, and clothing tinid tayo. Daytoy gayam ti maysa nga kasapulan iti biyag tayo. Ano di jay? Nga maka-experience tayo ti heaviness. Sino kada kayo ti ada heaviness na ita? Pakadagsunan na kakabsat. Itayag naman ti imana. I want you to know that the heaviness you are experiencing now is a necessity. It is essential. Kasapulam gayam deta nga pakadagsunan. Heaviness nga paggapuan na through manifold temptations. Na dumaduma nga kita iti pakasulisugan. Now, dito nga sulisog kakabsat, kat it comes in the form of problem nga ti effect na gan ka, masulisog ka nga agdwa-dwa, agquit, mang question ti apo, maupay, agkapoy, agkapsot. Dijay kakabsat ti effect naging ka. You are tempted to become negative. You are tempted to get angry. You are tempted to become bitter. Okay? So Satan meant it for bad, but why is it that we greatly rejoice? Because nung maawatam kakabsat, God meant it for good. Isu nga dito iti challenge ti message tayo, why God allows trouble. Ibig sabihin, when God allows troubles and problems to come, it could come from the devil, he means it for bad, but the Bible says, God meant it for your good. Verse number 7, that the trial of your faith, praise the Lord, tigayam heaviness kan problem nga sumangbay, anat aramidan na, suuton na ti pamatim, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Now, that a fire, kakabsat, is a symbol that represents all the heaviness of life, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Verse number 8, whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, orihante nga makita ti Apo, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. I would like to encourage all of you this afternoon that problems and troubles that come are blessings in disguise because God meant them for good. Nawatan nyo kakabsat? Laglagi po nyo deta, nang runa kada tayong amen, no, dado sumangbay nga problema ti pamilya tayo, kadagiti anak tayo, iti gimong tayo, da tayo ti maysa nga dapat umuna nga tulbek, nga mang-encourage kadagiti kakabsat, ngagpatpatuloy, ken agremain nga faithful iti Apo, gaputa ammo tayo kakabsat, iti purpose ti Apo kadagiti problems tayo. Amen ba? Mga men? Okay, kararag tayo. Apo Dios, agyamang kami kun ka. Itud ko Apo iti sentido detoy nga bersikulo ken mensahe ita nga malem. I pray nga ikanak ti heavenly wisdom ken nang nangruna Apo ti panakaawat tunggal maysa.
this might come as a reminder to many of us, but it is a very timely reminder. Thank you, dear God. Help me, use me, cleanse me, make me worthy, Lord, nga mangi-preach ti saom. In Jesus' name, amen and amen. Please sit down. The problems you face will either make or break you. Nagsaya at detan kakabsat. Tigayang problema, when it comes, the problem can be a potential instrument to break you, but it can also become a potential instrument to make you. The problem can defeat or develop you. It all depends on how you respond to them. Amen? They either become a stepping stone or a stumbling block. So, dati ko nakitahin ka kapsat. No umay, digiti problema iti panagbiag, kandadagsen ka kapsat, it's either, no adaging ka ti husto nga panunot, maawatam, kat agbalin digitoy nga stepping stone iti biag mo, awampulos bitterness tapusom, wano agbalin nga stumbling block ka, isut pakalendadam. So let me ask you a question. When you experience problems in your life, what is your tendency? Ti tendency ka di kakabsat kat lumned, wano ti tendency kat adadda nga agbalin nga stepping stone ka, digiti nga problema. So if you evaluate yourself, kat makitam dito nga sitwasyon kakabsat, then it's about time to stop asking God to change the situation. You must start asking God, Lord, change me. Help me grow. Amo, kung kunakarod kakabsat, when God gives you people that makes you hateful, God did not mean to bring out hatred in you. Maybe God is teaching you how to truly love. Hello? Diyan ka mo na makarelate kayo, deta ka, dagiti pag-ubraan nyo kapsat. Adot ta tao nga, deta talaga nga pagbalinan na nga bitter tapusom. Now, when God allows these things to happen and you become bitter, that's not from God. Hanga DJ ti rason, hanga DJ ti plano ti apo nga mangyari ti biag mo. It's because of you. That's because of you. But maybe because God wants to teach you to manifest the fruit of the Spirit, which is love. You know? So, it either becomes a burden or a bridge. Burden king ka because you are carrying that weight all your life. Or it becomes a bridge. When we react foolishly, no iti pa nag-react tayo kakabsat, kat foolish. You know what is foolish? We are not wise. Okay? Ti wisdom kakabsat, aggaputi apo. Alright? So nga kuna na James, kat, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Because when problems come, ti number one nga kasapulam, wisdom. Lord, help me how to properly handle my situation. When we react foolishly, problems can indeed, what will problem do? Harm us. But if we react properly or wisely or tactfully or we react nga led tayo ti Holy Spirit of God, what happens? We have faith, problems become a blessing. Makaisem ka, haan ka nga makamirduot. Nawatan nyo kapsat? No, adaking ka, DJ, pan nakaawat, kan faith, kan wisdom iti apo. Makaisem ka nga makaamiris ti end result, DJ nga problema. Haan nga dete, agmisuot ka, wano agkuribot-bot deta, muging mo nga, DJ matam kat, DJ, makitam latta kakabsat nga, adak, napait ka nga talaga. Hangkapay nagkapengam napait kan. Naawatan nyo kakabsat? So, tatakakabsat, sungbatan dayta nga malem, dito yung saludsod, why God allows troubles and problems. Okay? So, I want you to, first of all, tatakabsat, ti aramidem, ag-reflect ka, ananda dagiti problemam ita nga madama. Can you, alagat, count your blessings kakabsat, di ba? Pero, at this point, we can count problems as blessings in disguise. So, kitaan tayo, ano digiti problemam itang agdama?
I'd like to give you a second or few seconds to ponder. Okay, ano dat problemam ita? Panunutom man kakabsat. All right? Ket bilangan man yan ta imam no ana dat problemam. Dadagsen mo parikot wenno ibakbaklay mo nga krus tibiyag mo. Anada. Okay? So try to count on your fingers. Kasi I cannot move on kakabsat no haan mo nga umahan ag-sink in king ka nga da problemam gayam. Kan dapat ag-sink in pelang kada kayo. Ano da digiti problemam. Then tatta kakabsat, having identified all of these things, baliktadan tayo di sitwasyon. How these problems are a blessing in your life. So, kitan tayo today, Jay kakabsat. Kasi, if I go on to speak, okay, problems are a blessing. Agawid kakabsat, problems are a blessing, but the problem is, agsubli ka di problema, malipatam di message. So, itatta kakabsat, i-bring out tayo di problema tayo di panunod tayo. What are those problems you have right now? Ano dadagsan mo ita? Ano dadigiti kasla kayat mo nga iwasan nga sitwasyon ti panagbiag mo. Ngam mo maiwasan adalat tadjay. Ano dadigiti kakabsat nga pasamak ti biag mo. So I want you to identify them one after the other. Don't try to hide it. Just be open. Be honest with yourself. Okay? So ano dadigiti nga parigot mo? It could be health related. Sino kada kayo ti ada problema nga health related? Itayag naman ti ima na. Okay? Next, sino kada kayo ada problema na kakabsat nga money-related? Okay, tayag na ima na, money-related. Ayun. Sino kada kayo ada problema na nga relationship-related? Relationship with family or with friends or neighbors, kadwa ti trabaho, or even brethren in the Lord. Sino kada kayo ada relationship problem na nga, You cannot escape it. Adalat ta deta sa sumur ka trabaho, dalat ta jay. Kaya nga imana. Okay? Sino kada kay ti ada problema na kakabsat nga work related. Han lang nga DJ tao di trabaho DJ mismo nga trabaho. Maproblema ang ka DJ trabaho kakabsat. If you are working on papers or you are dealing with problems at work, work related. Ada Agitay tayo, kay mali imayon, no? Hanggang makaitayag, imayot ka, dagsan ni problema yon. Okay? I hope I'm able to help you. Kasi aming kakabsat, nalaklaka tayo nga pagsasaritaan iti agas, no may eksplikar tayo nga umuna, digiti problema tayo ngamin. Anat problema ba? Diba? Mas ma-appreciate mo deti ibagbagat nga message. Kasi ito sa uti apong i-share ko ita, agas deto eh. Lunas ito. Mas madali nating pag-usapan, napadasan nyo dyan, nagpa-check up nga rinesetaan na ka to, doktor, hamo yung kaskaso, kasi hamo na-realize, they extend the problem and how that medicine can actually help you with your sickness. Diba? So nga, kaya ang tanong ngayon, ano ba talaga problema? Ano ba ang problema mo? Yun ang tanong doon. Okay? Identify it. Right? So after we were able to identify our problem, now let's talk this way. Tatagakabsat, di gito nga problema, apay nga inpalubos ti Apo di gito. Kasi hangka dapat nga deti mapundi kasi hanainted ti Apo ta problema tapno punjin na ka. Am I right? No napundi ka, gapu ta problema kakabsat, hanggang sudet, intention ti Apo. No napundi ka kakabsat, there's something wrong with you. I hope hanyo nga itik nga I don't mean negative when I said that kakabsat. Once ka nagkaroon ka at problema, kat napundi ka, there's something wrong with you. Uri ibagam nga there's something wrong with the problem, kasi kasting amin, pastor, di nakmaawatan. No! There's something wrong with you napundi ka. Naawatan nyo kakabsat. Because the problem, they are meant to what? At the purpose ti Apo eh. They are meant for good. Not to destroy you, not to harm you, not to break you. Tata, na-break ka, na-harm ka, na-istumble ka, napundi ka, there's something wrong with you. Now, what is that something wrong with us? Let us also be honest with it. Let us also be honest to God and humble ourselves to God. Ngat is something wrong kada tayo kakabsat? Mindset, perspective. Okay? So, itata kakabsat, let's deal with that area. Deta ti i-deal tayong area. The mindset and perspective tayo.
So, lawlawagan tayo kakabsat, tapnuhan tayo mapundi, apay nga dadigitoy nga problema, nga sumangbay nga ipalubos ni Apo Diyos. Number 1, naadal tayo ide kakabsat, to correct us. To correct us. Kahit na nga sa wen, nga mabalin nga tibiyag tayo kakabsat, at sabali nga turong na, wenno ada ugali tayo nga sabalit pangiturungan na tibiyag tayo, eventually, hananapintas kakabsat, makadadaal tayo, wenno dayti nga problema kakabsat kat pamalagip iti apo kada tayo. But this does not, dayti kakabsat, it's never meant kakabsat negative. No. It's all positive for us. And I will show to you, no apay nga, ti panang koreher iti apo kakabsat, haan nga negative, no di kat nasayaat kakabsat. It's a good word. Correction is a good word. Amen ba? Di ba no correctional DJ ko nada pagbalodan, correctional ko nadan sa kwa, good the result na DJ eh. The establishment was created not to harm people, but what? To correct people. So the after result should be good, di ba? Correctional pen, nagkamali ka, so i-correct mo. So correctional ko nada DJ, di ba? So, when God allows trouble, it could be to correct us. Psalms 119, 71 to 72. Anak ko na Bible, it is good for me. Agasam na yata kakabsat. Hananapundi aya. Tudikat adadang rimangrang. Kuna nagat, nagsaya atang kunana. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Sometimes, kakabsat, we are full of self-will, selfishness, self-centeredness, sariling opinion, sarili, lahat. It's all about me. And then God brings problems into your life, tapno tukkulan na kakabsat, dayjay nga self-will tayo, kansara tayo, ket masursuro tayo iti ag-obey ken mang-amiris ka dagiti ibagbaga iti apo kada tayo. Di ba? Kala ko matinaganak. At instruct na kakabsat. Ket di mo aramiden. Ano aramiden na? Bautan na ka. Disiplinaan na ka. Kurihirin na ka. Tapno ma-realize mo ti pateg. Dayjay isursuro na king ka nga instruction. How many times kakabsat we fall with the same kind of situation, maybe from different, various things, kakabsat, but the same, jay nature latta kakabsat. DJ pakatikleban tayo. Why? Because we have not learned what God is trying to teach us. So nga kunana, it's good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Verse 72. The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Nagmayat dedan nga usan. After all, kunana, dagiti sasaom apo Diyos, kunana, dagiti linteg nga gapo itingiwat mo. Ket, amang nga nasaysaya at kanyak ngam dagiti rinibribo nga balitog ken silver. Talk about value. The value of thousands of gold and silver, anybody no idasar dayan tasangwanam kakabsat, you will not refuse it. Pero no Biblia at maidasar king ka, it does not seem appealing, awan appetite mo, awan affection mo. You know what God will do? So, dete leksyonan na kakakabsat. Tapno ma-realize mo, nga uri nagpintas ta cellphone mo, uri nagpintas ta logan mo, uri nagdakkel ta balay mo, kasla awang kwenta na kakabsat. Kasi tila makaliwliwagan ka dagiti sa uiti apo. The Lord will teach you that. He will correct your heart. He will correct your mind. Make you realize that after all of these thousands of gold and silver are but vain and just material things. Eventually, mabati tayo. The only thing that matters to us is jay panag-obey tayo iti sa uti apo, panang surot tayo lata iti pagayatan iti apo. Because, many times, we cannot deny it, money can change us. Material things can shift our focus. Temptations,
Dagiti banag nga nailubungan can shape our affection. And, hana kaya ti Apo because number one, maapektaran di langan-langan mo kingkwana. Okay? Number two, hana napintas ti pangiturungan na king kadeta. Gat out of love, ni Apo Diyos aginterbin kakabsat. Tapnon, again, ti kunak, ma-realize mo nga Apo, uri gayam na kayong imas takanam no, ada problema, kat awan ti grace iti Apo tabiyag mo, kat awan serbina ta na imas ang makanta sangwanam. Kumbaga, have you been to that point? Ako, naranasan ko yan yung kahit may magandagang gamit, pag may problema ka mga kapatid, parang, lumambot ko maneta. What is this? It cannot solve my problem. So, from there, you begin to humble yourself to God, kat makita nga digiti word of God, isot maka-comfort, isot maka-idati guidance, then you'll begin to realize nga, wow, nagsayaat. Mas ko, iso nga kunanan ni Psalmist, DJ Psalmist nga nagsurat na Psalms kunanan, ibilang ko nga blessing di pa naka-afflict ko tapno, na-realize ko kan nasursurok iti pateg dagiti sao iti Apo iti biyag ko. Amen ba mga kapatid? Dito ti dapat ma-realize tayo. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways and align our lives to God's will. And chastening is a blessing because according to the book of Hebrews chapter 12, 5 to 11, let's begin reading. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Anak ko na, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art. If you faint when God rebukes you, ibig sabihin, there is something wrong. We should not faint. Hantay dapat mapundi kakabsat, no ti Apo saplitan na tayo. 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and He scourgeth every son whom He what? Receiveth. 7. If ye endure chastening, anat dapat kakabsat nga mindset tayo, anusan tayo ti masaplit? God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? 8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, sapsing kayo kunana, and not sons. So, despite nga tibiyag mo hang kaserious, and backsliden ka, ngem kaslawan makitam nga pamalagip iti Apo king ka, you should all the more be afraid. You should all the more think that kunam, God, I know that I am not living right. I am not giving right. Nakamangmangtod Apo, kaslawang makitak nga panang saplit mo kanyak nga jak agtatights, di naksamot anak o Diyos. Kasi di ba napadasan nyo DJ, have you experienced DJ hangki agtatights, tapos nakitam nga ti Apo pinalagipan na ka, napadasan yung tinapalagipan, ti gapuhan mo pa nagtights. Amen ba? Be honest, di kayo pa'y maka-amen kakabsat. Be honest. Amen. Di ba? Uno, DJ-han mo nga inkan kano ti pateg iti panakigimong, pateg ti panagserbi iti Apo, naikalang ka. Have you experienced that? Amo iti word nga naikalang. Dete, DJ sinurot mo kakabsat, when you thought you gained, you lost all the more. Naikalang ka kakabsat. Napadasan nyo. Di ba? So, doon napadasam deta kakabsat, ti umuna nga dapat mariknam, comfort. Kunam no ka number 1. Lord, thank you. This problem is a confirmation talaga pudno nga anak na Apo. Confirmation. The problems, the chastening, di panang dusa ni Apo Diyos king ka, comfort dapat iti mariknam because ipaspasi mo daag na laeng kakabsat, nga talaga pudno nga anak na ka iti Apo. Nagmadin kakabsat no dete, hangka Lord makigimgimong, hindi ka agtatights, ngam awan mariknam nga panang palagip ti Apo king ka, agdanag ka, agbutang ka. Because Lord, hanak samot anak, impyerno samot ti papanak, nin samot satanas ti tatang ko naman. Di ba? Iso nga, numadusa ka kakabsat, it should come to us a comfort God, kunam, Lord, thank you.
This shows that I am your child. Number 2, thank you, Apo, there is hope in my life. You know what? No i-correct na ka iti Apo, ti kayat nga sawan, at the hope mo nga mailintag. Di ba kakabsat? Kasi no binaybayan na ka iti Apo, hopeless, ti ka nga sawan, kasla kumadeta building kakabsat, no adapay way nga mangbali, di ka balyaram nga no ko na, beamon, hamo mabalyar deta, kaya nga sawan, kastanan. So, no ti Apo kinurihir na kakakabsat, han nakabinaybayan, kaya na so, han na imbaga nga awan, ng kastamon, bayam tabiyag, bayang ka, no. No, di ka teka na sawan, at the hope nga mailintag tabiyag mo. What a blessing. So, God allows these troubles and problems to come to, what? Awaken you, riingan na ka, to get your attention, and for you to realize, nagkurangam ka na po Diyos, nagkurangam ti relasyon na, nagkamaliyam nga desisyon ti panagbiag, kat babaan ti panulong na, maisurot mo tabiyag mo, agasan na ka, tarimaanan na ka, kat numan pa'y nagkamali ka kaski ni Pedro, na damage na di testimony na nga, in deny na ni Jesus Christ, ngem di pa naghambol na, in restore iti Apo isuna, and his life was corrected, so that in the book of Acts, if you look at it, at the jeng agpiprits mutten kakabsat, kat 3,000 souls got saved and were baptized. The same Peter who denied Jesus was now the Peter who preached, with 3,000 souls got saved and baptized. Why? Because he went through correction. Anat ng kurir king kuana, manok kakabsat. Iso nga, teka no manok ni San Pedro. Diba? It was that rooster that reminded Peter, corrected Peter. Praise the Lord, God is still at work in our lives. This is not an excuse nga ag-experiment tayo nga agaramid ti dakas, kasi kung natayo total ilintag nagtumot ti Apo, ngam ti kayat nga asawan, no adda dagiti pagkamalian tayo. Adda dagiti pasamak ti biag nga self-will. Kasla kumakada kay nga young people, takay kayat mo lata, hang ka pa iturong, hang ka pa isuro, hang ka pa i-guide, advisean dakan, counsel and all, ado nga pamagbaga, pero hamo makita, DJ, han na naimbag nga pagturungam, okay, God allows problems to come, the consequence na, and God allows these things to come. Why? So that He will teach you. And you know what, after all, tuno na leksyonan ka, ti pagsayatan na number 1, mailintig ni Apo di biyag mo. Number 2, si kantumot timang magbagat sa bali. Kat kunam to kadakwadan, ay, sanyo padpadasan, napadasak deta. Nagbakslaydak, imadayuak iti Apo, 5 isak. Kat pinalagipan nak iti Apo. Nawatan nyo kabsat? So, after all kakabsat, no of course, during the moment, it's not pleasant, but it's painful. However, after all kakabsat, anat result na, naimbag. So, it is easier and profitable. Nalaklaka tayo nga maisurot, okay? Kan alalisto tayo nga mapasaan daytoy kakabsat, nga exam iti biyag tayo, no makikooperar tayo iti Apo. Take note of that. It's very important. You cooperate with God. Okay? Cooperate with God. So, anat kunam no kati Apo? So, deti ti prayer, before I go to the second point, kunam, Apo, anat ipagpakitam kanyak kadaytoy, anat isursurum kanyak, anat ikayat mo nga makurihir iti biyag ko, Apo Diyos. Kadaytoy nga panang palagip mo, Apo. Anat, dagiti nagkurangag kan ka. Okay? Saan ako nagkamali? Diba? Saan ako nagkamali, Lord? Saan ako nag-fail sa aking relationship sa iyo, Panginoon? Kasi kung mag-asawa, di ba? Yan anat nagkurangan, self-evaluation. And you know, when you evaluate yourself and your heart and your mind, your spiritual life, I'm telling you, napimpintas to iti resulta na iti biyag mo, iti Christian life mo pa nagserbim ti Apo kan iti pamilyam. Amen? So don't ignore this process. Don't ignore God. Don't resist God. You cooperate with God. You humble yourself to God. Agsubli ka iti Apo ko nam, Lord, help me. Hangko kayat nga surutan ti kabukbukudak, awantot na imbag nga pasamakak, Apo. The best thing for me is to do your will, stay in the center of your will, to obey your word in my life. So,
Thank you, Lord, for correcting me. Amen ba, mga kapatid? Amen? Okay, praise God. So, detat number 1, I hope nga nai-explikar nga naimbag kat ti Apo kinasarita na kayo. Now, before I go to the second point, sino kada kayo kakabsat iti mang-acknowledge nga kakunam, yes, Pastor, I acknowledge, ado ti dapat makorihir ti biyag ko kas Kristiyano. Raise your hand. Tagyo mayo. Ado ti dapat nga makorihir kanya. Very good. Very good. Okay? Number 2, why God allows troubles and problems in your life is not only to correct us, but secondly, to empower us. To empower us. Now, ano ka nga sa deta, Pastor? Problems, ti problema kakabsat, ket kaslang adda iti effect na king ka, ti effect na king ka DJ trouble kan problem iti biyag mo kakabsat, ket kasla deti kunana DJ professor, upusen na DJ pride. Upusen na DJ pride. Now please say pride. Okay, sino kada kayo ti mga acknowledge nga adda pride mo, adamot pride mo? Hangka nga amom no ngamin dete pa-acknowledge mo nga adda pride ko ang mas na pride isuna kas dete ngamin ikalete ibalandrate nga dagos hindi natin pinag-uusapan yung katabi mo o ibang tao, ikaw mismo. Acknowledge sa adda pride mo, you know? Okay. Again, who among of you will acknowledge adda pride tayo kabsat? Okay. Amo iti kinapalangguat different forms na duma-duma iti medyo forma iti kinapalangguat kada tayo. Now, data pride kakabsat, amuyo iti main, nakita ka doon. Ti main source iti pride, kakabsat, kat DJ middle letter. Ikabil mo man DJ word nga pride. Can you put that in one word? What is the middle or central letter of the word pride? Nakita yung kakabsat, I. It's all about me. Ti pride kakabsat, it's all about me. Adung a form. Ito kakabsat, hanggang makukuan. You know what? Sometimes even self-pity is a form of pride. Napadasan nyo tinag-self-pity. At dati pa nag-self-pity nga, you are emotionally overwhelmed. Iba yon yung, Apo, pauna yun, kaasyak pa, nakadunga talaga, syakmot lang ti pa kay buntunan. At damot ti self-pity kakabsat nga de ayam iti bagim, ngam ti talaga nga root cause na kat pride is self. Nawatan nyo kabsat? Pride. Because the central letter of the word pride is I. It's all about me. Okay. Another form of pride kat DJ, you know, you don't need God. Dete, iset aside mo ni Apo Diyos iti panagbiag mo. Why? Maybe because napintas trabaho, kaslang mo kasapulan ti agkararag, kaslang umay ka makigimong for the sake of attendance. Kasi, di ba, naging, especially kadaking ubub nga young people, nag-grow up kay ditan, ubing kay pelang idi, adha kay ditan, aging gana ita, dadakil kayon. So, you come to church not because you are very serious with God, but it has become a part of your community. Kumbaga, circle of community mo na ang church. So, you're not really that serious with God. And you know, it's self-reliance. Hamo kasapulan unay ni Apo Diyos, hanggang man nagkarkararag. Okay? Uno, hanggang teachable. You know, God has a way kakabsat to actually remove this pride. And the question is this, apay nga kayat ti Apo kakabsat, nga ikatan deta pride kang ka. Nga dumtang iti time kakabsat, nga dete kasla, DJ life mo nga, DJ dati nga tao nga dete, makitam nga, te grabe ti kinaigo-igo na kakabsat, bigla nga mapahambol. Why is it? But kaya nais ng Panginoon gawin yan sa atin, mga kapatid? Why is it that God wants to do that? It is because He wants to what? Empower us. Kasla kumalugan kakabsat, hamo makargaan ti gasolina, no naka-full tank. Alang nga nakargaam gasolina ta naka-full tank. So if you are full of yourself, how can God, what? Fill you with His power? How can God fill you with His grace if you are full of yourself? There's so much about you, about me, di ba? Oh, ganyan-ganyan.
Hindi man lang ako ang pinansin, hindi man lang ako ang pinuri. Yeah, self-pity yun, di ba? Pero actually, pride yun. Gusto mo, meron kang gustong, you wanted yourself to what? Be appreciated. And, ano daw kasi appreciation, kakabsat. Pero, again, God cannot truly empower us unless He can puncture. Amoy di puncture, maupes. Isong ako na ni Apostol Pablo, ang tawag niya dito, DJ pagupes ti apo ti pride, among titawag na thorn in the flesh. See it. Let's look at our Bibles in 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 12. The Bible says, "And lest I should be exalted above measure." Exalted, at may talo jirik na. Kasla ko madati church tayo, with the blessings we are experiencing right now, as a pastor, amoy ti possibility na kanya kakabsat, agbalinaw na palangguad. Parang pag may makita kang ibang mga pastor, ibang mga churches, parang you look up too much about to yourself and you look down at others. Pride yun. Paul said, "Lest I should be exalted above measure." Through the abundance, sa kanya revelation, sa atin naman blessings. The revelation, there was given to me. At the intud ti apo kanyak nga na, thorn in the flesh. See it, nga mga pus. The messenger of Satan to what? Buffet me. Lest I should be exalted above measure. In other words, dating a thorn in the flesh, it could be a health-related or situation to remind him. Okay, nawatan nyo, kapsat? Dating a problem is a reminder. Kumbaga, every time nga mariknam dito nga problema, may ipalagip lataging ka nga parabor lang iti apo. Nawatan nyo, absat? It's all by the grace of God. Ibaga tayo man di jay? Go. It's all by the grace. Okay, maminsan pa. Everybody say it together. It's all by the grace of God. Oh, di ba? Nagbayat, di ba? No ko nadaging kagat, wow, Brad, naglaing ka. Ay, Brad, di mo lang amo, parabor lang ti apo. Kat di nga pa nang ibagam, may kwento yun eh. May istorya yun, yung parabor lang ti apo. Ibig sabihin, hindi mo lang alam, Brad, parabor lang ti apo amin di gito eh. Kaya nangasawan, napakadami kong pinagdaanan. Grace lang ti apo nga narating ko dito eh. So, ibig sabihin, yung mga pinagdaanan mo yan were torn in the flesh, God allowed that to happen to puncture your pride so that at the end, you will not glory in yourself, but you will glory in God alone. Well, let's continue to read verse number 8. Kunano jay? "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." 9. "And He said unto me, My grace is sufficient for thee." So, kunano, "Lord, take this away from me." Ngam si mong bati apo, ti parabor ko na wadwad king ka. "For my strength is made perfect in weakness." Dito nga pa nagkapoy kakabsat, hanap pa nakapundi. Sa bali ti mapundi, bitter. Awatan nyo kakabsat, dito pa nagkapoy ko, dito apo, dito pa nagpagumbabam, tulungan nag-apo. Hang kumagabanan, dito no, hanak nga tulungan. Okay? "Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Kaya nangasawang ko na, kayat ko nga enjoyin day rigat ken ladingit iti, madaan iti kasto nga problema, kasi no agladingit ak, idurunnak ngagpakumbaba ti apo. Yun yung point nito. No agkapuyak, idurunnak nga umasidag iti apo. No daytay, umay jay pa nakaupay jeriknak, idurunnak, gapo ka di problema, ipushnak nga umasidag iti apo. Iso nga kunana, kayat ko ti problema kasi ipushnak nga umasidag ti apo. Samantalang no material, agyaman iti apo ng humanly, ti tendency na when you are materially blessed, di ba, medyo umadayo ka ti apo eh. Di nga men? Napadasam di jay, no kang ngitingitan ti problema, kat apo permi kararag mo, tuno nalpas ti problema, kat awam manen, di ba? Back to basic. Basic humanly speaking, parang okay ka na naman. Ang kaman o nagkarkararagan, mas basat Biblia, hindi ka na naman nagbibigay. Tuno ko ang kakabsat, upusanti apo, DJ pride mo, you become weak and it brings you closer to God. Okay? Verse number 10. Verse number 10. "Therefore I take pleasure in infirmities."
No, kuskustok ti adan saksagit na kunana. Wow! In reproaches. Anat reproaches kakabsat? Panakaumumsi. In necessities. Gustok di biyag nga makariknak dete adanid. Ano mo, sa totoo lang, even to us parents, we believe this. Mas kay kayat tayong at times, dete ubing, han nga amin nga once na maitid. Dete marikna namot nga ma-exercise nat agpanunot nga dumiskarte kasi talagang walang-wala. Because that will make him a strong person. Di nga ming kabsat? In the same way, mot kada tayo, kunana, kahit ko ma-experience dete at times kat medyo agdanag ka, nga maibusan ta budgetan, wano, kinsenas pelang kat awamutan, wano, di ba, di Pilipinas, kinsenas pelang, kaawat mo pela ta sweldo, kala di kiti pagkarpintero, Martes pelang kat bumalid ang kakabsat, bumalidan, umay ti Sabado, agat awang pulos ti maawat na nata, nabalid ang madami nan, Domingo awang kwartadan, di ba? Okay? So, yung gano'n na necessities, ano pa, persecution, distresses, for Christ's sake, para iti Apo. Why? For when I am weak, then am I strong. Oh, di ba? Tano ka ano nga mariknak ti kinakapoy ko, ijayak to ngagbalin nga nabilag. Ijayak to agbalin nga napigsa. Verse number 11. Okay? 11. Wala na. Nabale. Now, David Jeremiah explained that a thorn in the flesh is a point of struggle or suffering we would rather avoid. Now, that thorn in the flesh, kakabsat, I would like for you to know, kaslang lifetime deto yun, kakabsat. Digito'y kakasting a thorn in the flesh, kat lifetime dano duma. It's like a lifetime. Kumbaga, aging ka nga din nakaalan ti Apo, at kakakastilat ta nga pasamak iti panagbiag mo. Thorn in the flesh. It's a point of struggle, suffering that we would rather avoid, which God, in His wisdom, allows to go on. He uses it to produce in us humility that casts our reliance on His all-sufficient grace. Paul's thorn in the flesh kept him weak, so that God can make him strong. God's refusal to grant his request brought him to Christ's infinitely greater strength. So that at the end, anak ko na ni Apostle Paul, if anyone glory, let him glory in the Lord. I will only glory in the cross. Kaya, alam mo, sa bandang huli, wala siyang maipagyayabang sa kanyang sarili. Palagi niyang sinasabi, biyaya lang ng Panginoon. Grace lang iti Apo. Amen? Imbagpay kan Tito Romy, at the grace na. But good news, at the aming grace tayo. Okay? Well, there are several folks, kabsat nga, to God be the glory. Congratulations to Shelly for passing the exam. But, you know, I believe ni Shelly would testify. Are you there, Shelly? I'm sure Shelly would testify nga ti backdrop na dating a blessing kakabsat kat it's like a thorn in the flesh. She has gone through some physical health problems in her eyes that even to the point it caused her to stop working and only M is working. Ngam naglaing ti Apo kada nga time because idi agsardeng ni Shelly nga agwork as far as I can remember, if my memory does not fail on that thing, isumod di pa nakaalan at license na nga agubran kakabsat maka-drive and he work at Pepsi. So nga naglinglat na ti Apo kaya. Okay? And you know, ti may isang pagdanagan ni MM kanay na ibagbaga kanyak ide. Kasi kung na pastor, deti green card ko. Kasi, di ba, kasano, deti pa nagtuloy ti trabaho. I need my green card. Time and again, we prayed and I was silently praying for him, for them both. And finally, kakapsat, di ba, nag-imbag iti Apo. Di nga process for them, kas lang nagrigat mo nga panunutan. I mean, to them, as husband and wife. Kada kayo siguro nga daduma, siyempre, pastor, nadagdagsan pa yung tinapasarak. Yes, okay. But to them, it was already heavy for them. It was something that disturbed them, something that made them really pray together almost every night.
time that made them really cry before God, Lord, pagpakaasi di apo, di ba? And praise the Lord. Anat napasamak. Recently, nagsaruno, di ba? Anat imon una, jay panakapasamaya, Shelly. Yun yung mas nauna kaysa kay M. So, Shelly passed that exam and M received his green card. So, wow, to God be the glory. And this blessing now, it comes to them as a strength. Kasi it made them stronger in life. Like, Shelly can work, so it brings strength to their, ano tawag dito, to their budget. Mas matagal siya makapagtrabaho sa kanyang trabaho. The requirement is there. To God be the glory for that. But if you will ask them all about these things, they can only tell you, it's all by the grace of God. Ibig sabihin, they can say it with all humility. Pwede silang magyabang, pero hindi sa kanilang sarili, kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. Yun. Alam mo, bilang Kristiyano, pwede kang magyabang, pero hindi sa sarili mo. Sa biyaya dapat ng Panginoon. And that can only be possible if your pride has been punctured through the thorn in the flesh. Nawatan niyo website. Ni Dexter, okay, grabe din yung kanyang sitwasyon nilang mag-asawa. Di Australia. One night, idi sabatem mi ni Preacher Glenn, just that moment, adak di airport, idi, dagam kini-message di airport, nag-message ni Dexter, dagam di nag-airport ko na, Pastor, ko na, ipag-pray da ka man, kasi, perming overwhelming ti problema mi, kas lahami magabunan, nga panunutan, no kasano kami nga makalungaw, ko na. Kasi, ni Gretchen nag-stop nag-work, at da vertigo na, hana makatrabaho. So, maapektaran DJ kuwada nga agasawa, not only their budget, ng tipang panunutek ko na, kasano mi pa nga matungpal, digiti commitments mi iti apo, first fruit, building commitment. Grabe yung kapatid, problema na ang pinagdadaanan, commitment pa ang iniisip, ang iniintindi. Grabe, napakalalim niya sa biyaya ng Panginoon. Kunana, Pastor, kasano mi pa nga ma-fulfill, digiti commitments mi. And then, bad news ko na disgrasya tayo logang ko, binulod ni cousin ko. So I called him up, and I advised him what to do regarding Japan naka-disgrasya DJ. Logan na kasi awan logan nga usarik nga mapanagtrabahon, pastor ko na. And I don't know how I can actually go to work without car. Hananala ka nga makagatang aklatat logan, pastor, because ti budget mi ita very tight. Ti talaga nga iset aside dami kat digiti commitments mi nga para iti church ko na. So, after 2 weeks kabsat nga struggle, okay, then nag-message kanyak this week, finally, nakaragragsat kat ko na, praise the Lord ko na, Pastor, umuna ti amin, my wife can now go back to work, gaputa medyo limaingan ti vertigo na, so nakasublin ti trabaho. Praise the Lord. May ikadwa ko na, DJ, lugan ko nga na disgrasya, gatangan lang ni kasin ko, bayadan na, DJ pinanggatang ko. Wow! So, as if nagsubli mo na dilugan king kuana in the form of cash. Okay? And then, thirdly, kunana, adda ko mabayadak nga tax nga 4,000 ngem nagsik ti advice. DJ bayadak nga 4,000, ti nagbalin ko na, nakaawatak ti return ko nga $3,000. Wow! Inturong iti apo isuna. Kat maragsakan ako na nga, maitid kon iti apo, hangko pa'y makompleto di commitment ko, but I'm now happy to be able to give my $3,000 as partial payment di commitment ko iti apo, pauna yung kabsat. Nakaskas daaw. It's all by the grace of God. Iso nga, digiti torn in the flesh iti panagbiag tayo. Kailangan lang at the mindset tayo nga makaawat. Dito message nga ipagpakita ti Apo. Number 1, to correct us. Number 2, to empower us. Kaya nga sa one, God allowed this thorn to come to us, the messenger of Satan, to make our life so hard so that God can fill us with His grace. Tapno mapuno na tayo kakabsat iti parabor na.
Well, personally, that the church tayo itakakabsat, we've been through some issues and situations. Idi mabagbag pa lang detoy. Kaya't mangrugrogi tayo kakabsat, at dadadigiti rimrim so nga problems, kala torn. We had some neighbors that, made our life a little bit inconvenient. Dadigiti agreklamo, dadigiti agririri, kanda dumapay kakabsat, hamo talaga maiwasan. And kunak apo, tulungan na kami. Pastor John was very strong. And for me, on my part, it made me realize kakabsat nga kunak, Lord God, tulungan na kasi ipasungal ngalak ni Pastor John si katimang ko di kita harapom di kita kung kunahan na kanya. Lord God, ikanak ti wisdom, how can I handle this wisely? How can I handle this tactfully? And to God be the glory kakabsat, nalasatan tayo amin di kita. Kala, no da kay Jay agda mga sitwasyon, no pang panunutom, kala mo malasatan, kala dede, kaslahan mo nagpatingga, Kaslahan nagpatingga, di nga problema kakabsat. It makes you humble and prayerful and the grace of God is just there. Kaya kung kunak, ti grace ti Apo, hanlaan nga mai-testify mo no adot ti blessing mo. No di ka ti grace ti Apo, mai-testify mo, di panang sustain na king ka. Idi agdama nga adot problema kan parikot mo. And the Lord has sustained you with His strength, and the Lord has replaced those problems with blessings and rejoicing later on. So, to God be the glory, kakabsat. Problems and troubles should not cause us to stumble, should not break us, but they should cause us to rejoice greatly, to hope in the Lord, and they should be the reason for us to pray for God's grace and to just keep on going on. Ibagamang kadeta kaabay mo, uray adot parikot mo, agpatpatuloy kalat ti Apo. Bagam takaabay mo. Uray adot parikot mo, agpatpatuloy kalat iti Apo. Amen? To God be the glory. Heavenly Father, thank you for our message, dear God. Adot nagturungan na, nagkalatkat actually, digiti sense nga naipakitak Apo. There's so much we can talk about from every point. But I just pray nga, uri anat nagkalatkatan na hit na Apo, di gito'y nga pakasapulan mi nga dinggan kan maawatan iti biyag mi Apo Diyos. Na-apply di gito'y nga truths. Ket sapay ko Apo taagawid kami. With these truths, it made us stronger, made us more faithful to you, na comfort ti puso mi Apo nga problem should not cause us to be afraid, to fear, to become hateful, to become bitter. But with these truths, O God, problem should cause us to become hopeful and rejoicing. Lord, continue to bless my brethren in Hawaii. At mga maliliwa kadakwada, umdas na giti sasaom. Ngamang mga ganda, Apo Diyos. Ngamang confirm, Apo, iti relasyon dagan kakan iti panagtalinagda iti sentro iti pagayatam. Hami kayat ti umadayo. Hami kayat Apo iti masaplit. Ngam no adda kadakam ti masapsaplitan, mapalpalagipan nga madama. Kayat mi Apo kagpakumbaba, rakupon da ka Apo Diyos. Tapnon ti kasta, ti biyag mi kat matarimaan mo kat maidaydayaw da ka Lord. Thank you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. To God be the glory. Yaman kami launay, Pastor. Ito yung padalan man ti Apo na mensahe na padalan na king ka, Pastor Ruby. Kaya talaga nga nasaya at na maamiris tayo nga tibiyag tayo kat parabor iti Apo. Amen? Kaya tagdatay nga rin ka at iti pinagitid tayo iti sagot tayo iti Apo. Iti subli tayo iti Apo kat request ko man ni Manong Lawrence, Brother Lawrence, to lead us in our madikan DJ ko ana. Tito Romy, for our offertory prayer.
Karagdag kakabsat Apo Diyos, agyaman kami mananunay Apo iti mensahe nga ng palagip kada kami na dumtang Apo dagiti problema ken so titi panagbiag yaman kami Apo tadda ka mabalin mi nga panginanamaan ken pagsanggiran Apo no at dagiti nadagsen ken narikot nga pasamak ti panagbiag mi ken sama Apo dawaten mi ti patuloy nga kirit pigsa ken sirib panakaawat kani para ni Pastor Ruby mangi at patuloy Apo nga mangidalan iti intelek mo kanya nga trabaho. Ket Apo Dios digiti nga pagsapulan mi agyaman kami tinabuslon unay nga pangipapaay mo kadagiti. Pagsapulan mi Apo ko tulungan na kam kadi nga mangipaay ti pagiso para kan ka ket sapela kadita ituloy mo nga sustainan Apo digiti physical nga bagimi digiti bagbagimi Apo ken kastamet iti sirib nga kasapulan mi Apo kadagiti pagtrabahuan mi Apo. Tulungan na kami nga agdera kas maysa nga namatiken ka iti sangwanan Apo iti trabahuan mi sangkam kadi Apo nga magkompromiso wenno pagtianamon kadagiti aramid kadagiti tinalubong Apo gusto di umiwas kam kadi wenno talikudan mi kadi Apo digiti panbanag nga uyugoy wenno mangtentar kada kami Apo nga mangyadayuken ka. Lawen sikarti mang bendisyon Apo uraypay kadagiti mangipaay digiti pagtrabahuan da Apo Dios tultuloy mo kadi bendisyonan ken isubli Apo iti dadupay iti payda Apo sagsagot. Lawen itultuloy na kadi nga iwanan sa lakniban uraypay manendeting nabating oras mi iti nga manen. Tinaan po mi nga Jesus daot mi amin dito. Amen. Amen. So as we give our tithes and offerings, kaabsat, announcement lang dito, amen. Please stay after our service. Nag-practice tayo dito. Assignment tayo for Pastor June's birthday. Mabalin nga kwa, hala nga men, everyone can actually be a part of the singing group for our Patriarch's celebration. The Patriarch celebration tayo kakabsat will be on the September 18th, will be Sunday. Ket malem to kakabsat, ikarkararag medyo Fort Ilocandia. Amen? Deserve ni Pastor Jun Dijay. Mamati kayo mo lang, amen? Amen. Well, so nga, itad tayo kakabsat, dijay nga panang padayaw kingkwana, kan paragsakan tayo mat isuna, nga makita na kakabsat iti fruit of his labor of love and patience and work of faith. So, we plan, nagsayat ko man no, adakay mo't kakabsat, tapno, we could celebrate together, reminisce the goodness of the Lord, and look forward to greater things in the future. But we will see, no kasano nga mabaliminto nga i-live. Tapno maka-join kayo kakabsat ka DJ celebration. Kita minto kakabsat no kasano ta internet. Mabaliminto nga i-live palubos ti Apo. Kat you can give us on the spot greetings. Okay, but dito ikwayo mangi-render kay ti song or anything kakabsat. Greetings maybe. The whole congregation mangi kwa kay ti greetings yung kakabsat or include you pa nga greeting digiti the other islands tayo like Tita Teresa, Tito Moises ni Sister Luisa, and you edit a video tapno i-play tayo kakabsat into no celebration. Okay ba yon? Kaya natin yan? Amen ba? Okay, so yan ang gagawin natin mga kapatid. So also di kita gifts kasi adu dagsalud-saludsod. Pastor, anat gift tayo nga rod kini Pastor June ko nada kakabsat. This time ti kwa tayo kakabsat, mabalin tayo mo ti a gift as a whole pero I think